sproti razložiti. Dajmo se zdaj posvetiti našemu somadihu, tako da se lepo uležete. Začutite vaše telo. Samo spremljajte vaš dih, nič ga ne spreminjati. Naj poteka, kot poteka. Spremljajte vaše misli. Ne spreminjajte jih, samo gledajte. Bodite opazovalec vašega telesa. In nežno, nežno dihajte skozi nos. Čutite hladen zrak, ki ga vdihnete, in hladen, top, vroči zrak, ki ga izdihnete skozi nos. In samo spremljajte. Nič ne spreminjajte. Sprostite vaše telo, vsako mišico vašega telesa. Če je napetost, naredite en globok vdih in pošljite tja energijo, kjer je napetost, in potem samo izdihnite. Se res sprostite in kar lepo pridno dihajte. Kar naj dih poteka, kot poteka. In sedaj odpiram ta naš sveti prostor in vabim vse naša čudovita, magična bitja, da nam pridejo asistirati in pomagati na današnji čudoviti delavnici. Tako da hvala tej čudoviti energiji, ki bo danes z nami. In samo dihamo še naprej, spremljamo naše telo, vdih in nežen izdih. Samo dihamo, nežni vdih in nežen izdih. In se sproščamo. Z vsakim vdihom nešemo to svežo energijo in vsakim izdihom nekaj spustite. Ali je to napetost, ali je to stres, ali je to nek občutek, ali neka misel. Samo vidite, kako s vsakim izdihom misel kar odplava. In samo spremljajte. Sedaj vas prosim, da položite roke na vaše telo, kam vam vaš občutek reče. Torej, bilo kam položite, kje mogoče čutite bolečino, ali kje mogoče najbolj rabite vaš healing za sebe. Dajte položiti tja vaše roke. In si predstavljajte, da so vaše roke največje zdravilo na tem svetu. Samo vi lahko pozdravite sami sebe. S tem, da si dajete veliko, veliko ljubezni in nežnosti. Narišite si nasmešek na ustnicah. Vedite, da je življenje čudovito. Samo položite roke. Ali se objemite. Vseeno. Samo dajte si to, kaj najbolj rabite. In počasi bomo začeli z našim somadihom. Torej 4-sekundni vdih skozi nos, trebuh, pljuča se dvignejo in potem 4-sekundni izdih skozi usta. Počasi, kot da pihamo svečko. In bomo kar začeli. Prvo bomo naredili en globok vdih in izdih. Izdihnite ves zrak, stisnite trebuh hrbtenice, držite par sekund in na moj znak 3, 2, 1 bomo začeli in gremo vdih, 2, 3 in 4 in izdih, 2, 3 in 4 in vdih, 2, 3, 4 in izdih, 2, 3
in 4. In vdih, 2, 3, 4. In izdih, 2, 3, 4. In vdih, 2, 3 in 4. In izdih, 2, 3, 4. Bodite nežni do sebe. Vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. In vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3, 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vedno močnejši vdih, vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih močneje, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3, 4. In izdih, 2, 3, 4. In vdih, 2, 3, 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In močneje vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3 in 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3 in 4. Še malo. In vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. Nasmečkajte se, nasmeh na ustnice. Dih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3 in 4. In vdih, 2, 3, 4. Izdih, 2, 3, 4. In še zadnjič. Vdih, 2, 3, 4. In izdih, 2, 3 in 4. In en globok vdih. Malo zadržimo. In izdih ve sprostite. In držimo v izdihu. In samo akumulirajmo, kaj se dogaja v našem telesu. Samo spremljamo pretok energije.
Samo smo. Samo čutimo. Kaj čutite? To akumulirajte. Ali je to mir? Ali je to popolno zavedanje sebe? Ali je to čutenje sebe? Če malo vydržimo v izdihu. Če malo. In 3, 2, 1. Globoko dih skozi nos, napolnite prsni koš. In držimo 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. In kar spustite. Še en vdih. Držimo. Narišemo si nasmeh na ustnicah. In izdihnemo. In naj dih poteka kot poteka. Samo začutite sebe. Začutite ta čarobnost diha. V bistvu ste to vi. To ni dih, to ste vi. To je vaša čudovita energija, ki jo nosite v sebi. To je ves ta mir, ki ga skozi iščete. In ponovite si pri sebi. Moje telo je mirno. Moja misel je mirna. Moja podzavest je mirna. In samo smo. Samo smo. Samo čutimo te prijetne energije, ki so danes z nami. Samo povežite se sami s sabo. Vredni ste tega. Vredni ste vsega miru, ki ga nosite v sebi in ga sedaj močno akumulirajte. Miren sem v duši, miren sem v telesu. Tudi moja podzavest je zelo mirna. In samo akumulirajmo to mirnost, to sproščenost. Še malenkost bomo ostali v meditaciji. In počasi nadaljevali z drugo rundo. Gremo hitreje. 2 sekundni vdih. In 4 sekundni izdih. Torej 2 sekundni vdih in 4 sekundni izdih. In 4 sekundni izdih. Začeli bomo zopet z globokim vdihom. In izdihom. Počasen, globok izdih. Malo držimo v izdihu. Torej tisti, ko že čutite senzacije po telesu, it's okay.
se strašiti. Vidite, da ste varni, vidite, da ste ok. In kar začnemo. 3, 2, 1. In gremo vdih 2. In izdih. 2, 3 in 4. Vdih 2, izdih 2, 3, 4. In vdih 2 in izdih 2, 3, 4. In vdih 2 in izdih 2, 3, 4. Trebuh, prsni koš in izdih 2, 3 in 4. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. In vdih 2 in izdih 2, 3, 4. Globok vdih, vdih 2 in izdih 2, 3, 4. Počasi. Ampak vseeno globoko. Vdih 2 in izdih 2, 3, 4. Ne razmišljati, ven z glav. In vdih 2, izdih 2, 3, 4. In vdih 2 in izdih 2, 3, 4. In vdih 2 in izdih 2, 3, 4. In vdih 2, izdih 2, 3, 4. In gremo malenkost hitreje. Vdih 2, izdih 2, 3, 4. Gremo hitreje, močneje. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. In vdih 2, izdih 2, 3 in 4. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. Gremo močneje. Vdihni globoko 2 in izdihni globoko 2, 3 in 4. In vdih 2, izdih 2, 3 in 4. In vdih 2, izdih 2, 3, 4. In vdih 2, izdih 2, 3 in 4. In vdih 2, 3 in izdih 2, 3, 4. In vdih 2, izdih 2, 3, 4. In še malo. Vdih 2, izdih 2, 3 in 4. Še zadnjič. Vdih 2, izdih 2, 3, 4. In drži v izdihu. Drži v izdihu. Zaupaj, da si popolnoma varen tam, kjer si. Kakšen je vaš prostor znotraj vas?
Poglejte v globine sebe. Dovolite si začutiti sebe. Poglejte globoko v sebe. Dovolite, da dih prodre v vsako celico vašega telesa. Dovolite. Samo dovolite. Še malo držimo v izdihu. Tri, dva, ena, globoko dih. Držimo, 3, 2, 1 in samo izdihnite. Samo normalno dihajte. Pojdite v meditacijo, začutite sebe. Začutite, kaj se dogaja po vašem telesu. Samo začutite. Začutite svoje telo. Začutite svojo dušo. Začutite, kako lepi ste. Začutite, kako čudoviti ste. V vsakem delčku vašega telesa in vaši duši. Čudovite duše. Preglejte vsak košček vašega telesa, vsako celico vašega telesa. Preglejte in začutite, kdo ste v resnici. Niste samo telo, daleč od tega. Ste neizmerna energija, neizmerna ljubezen, ki jo nosite v sebi. Ste vesolje v vesolju, vi ste vesolje. Ste univerzum v univerzumu, vi ste univerzum. Samo poslušajte. Spremljajte vse senzacije. Spremljajte glas vaše duše. Kaj vam govori vaša duša? Dih je tudi zmenek z vašo dušo. Dajte ji prisluhniti. Spomnite se, kdo ste. Globoko v vašem srcu in vaši duši veste, kdo ste. Odvrzite vse programe, ki so vam bili do sedaj vloženi. Odvrzite. Bodite kot mali otroki, ki tudi odvržejo svojo pleničko. Bodite popolnoma goli, sami pred sabo. Samo čutite globoko v sebi, ne v glavi, samo globoko v vaši duši. Zmenek z vašo dušo. Naj se odstranijo vsi programi. Naj vsaka misel pride in samo odide. Saj veste, sedanji trenutek najbolj šteje. In sami sebi smo največji sovražnik. Misel je naša največji sovražnik. Vedno samo kreiramo za naprej. Vedno smo ujetniki naše prihodnosti. Ne živimo pa sedanjosti. Ne vemo, da je sedanjost, present moment, tisti, ki nam kreira našo prihodnost. Če nisem srečen sedaj v tem trenutku, kako bom v prihodnosti? Torej sedanjost kreira vašo prihodnost. In samo bodite. Naj dih poteka kot poteka. In gremo še zadnjo serijo tega diha. Torej 2 sekundi vdih in 2 sekundi izdih. Sedaj pa dajmo vse od sebe. Full power.
Sedaj pa hočem, da začutite tudi ta ogenj, ta moč, ki ga nosite v sebi. Ok? Gremo na full power. Yes. Vem, da zmorete. Vem, da imate to v sebi. Vsak od nas. Smo pripravljeni? Začnimo z enim globokim vdihom. In globokim izdihom. Počakamo. Držimo v izdihu. Samo čutimo telo, čutimo sebe, čutimo svojo dušo. In zdajšnji trenutek. Ne kaj bo jutri, kaj bo čez 5 minut. Sedaj je važno. Sedaj si kreiramo za naprej. 3, 2, 1. In gremo vdih 2. In izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Močneje, močnejši vdihi. Vdih 2. Izdih 2. 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 Še gremo. Vdih 2. Izdih 2. 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 Vdih 2. Izdih. Čudovita bitva svetlobe. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih 2. Vdih 2. Izdih
2, vdih, 2, izdih, 2, še malo, vdih, še minuta, 2, izdih, 2, vdih, 2, gremo vse od sebe, izdih, 2, vdih, 2, 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 izdih, 2, še malo, vdih, 2, izdih, 2, vdih, 2, izdih, 2, vdih, 2, izdih, 2, vdih, 2, izdih, 2 in še zadnjič, vdih, 2, izdih, 2 in drži v izdihu. V izdihu srečaš samega sebe. Samo čutite vse, kaj se dogaja. Samo bodite prisotni z vsem, kaj se dogaja. Z vsemi senzacijami po telesu. Samo bodite. Držite v izdihu. Zaupajte, da sploh ne rabite dihati. Začutite, kako močni ste, da vam ne more nagajati. Zaupate sebi, da lahko zdržite minuto brez da dihate. Samo držite. V izdihu. Še malo držimo v izdihu. V izdihu srečamo sami sebe. Izklopite izklopite misel. Samo ste. In na vaš, na moj znak, 3, 2, 1, globoko vdihnite. In držite vdih in začutite pretok energije v spodnjih predelov telesa do vašega temena. Dajte fokus na vaše teme. Stisnite vaše trebušne mišice. In pošljite energijo navzgor, do temena, fokus na teme. Tri, 2, 1. In izdihnite. Vdih. In izdih. In še en vdih. In samo bodite v teh čudovitih občutkih. Potem bo vas moj glas prebudil.
She's like a lady down the road, or just the woman up the street, like any mother you may know. To me, she is the one who had it planned to lead us all to Wonderland. She always wanted us to go, and she said, don't ever be lonely. Remember, I'll always care. Wherever you may be, remember, I will be Takole naj vas moj glas lepo mirno prebudi. Upam, da ste slišali glasbo v ozadju. Da vas je napolnila. Da smo tisto vse, kar smo izdihnili, sedaj lepo zapolnili. In gremo še na zadnje dejanje. Torej, Bastrika pranajama z tumo dihanjem. Torej bomo kar oboje združili. Kar počasi. Lahko se vsedete, prikrižate noge, lahko pa tudi ležite. It's okay. Kako vam paše? Kako začutite? Najboljše je, da naredite tako, kot vi začutite. Torej bastrika, pranajama, pasiven vdih in pasiven izdih, ampak samo v trebo. Šli bomo počasni tempo in kombinirali z tumo dihanjem. Tumo pa je dihanje samo v prsni koš. Torej globok vdih skozi nos in v bistvu izdihnemo, kot da, veste, ko smo včasih bili otroci, ko smo zameglili šipo. Naj bo takšen izdih. Torej, taki res, kako bi rekel, nežen izdih, no. Vdih močan. Tako da kar dajmo se namestiti udobno, še zadnjih 15 minut našega druženja, potem boste še malo pogovora in potem bomo zaključili naše druženje. Fokus. Roke lahko daste na kolena, če sedite. Če ležite, kar bo redu, tako kot ste. V tej pranajamah ne bom govoril, ampak samo bom rekel druga tehnika. Dihal bom z vami.
Torej poslušajte samo moj dih. Začeli bomo z bastrika, pranajama. Torej vdih in aktiven izdih. In potem, ko rečem menjava, gremo na tumo dihanje, samo v prsni koš. Skozi nos izdihnemo, skozi usta. Nežno. Ampak ne kontroliramo izdiha, ampak samo spustimo. Ampak vseeno spustimo glas. Mislim, še tudi grlo nam lepo očisti. Tako da ja, evo, na moj znak, globok vdih, izdih. Dolg izdih. Držimo v izdihu. Akumulirajmo vse, kar se je do zdaj dogajalo v prejšnjem dihu. Tako, 3, 2, 1 in gremo počasi vdih. Aktiven izdih. Skozi nos. Menjava, tumo dih, prsni koš. Počasi. Še malo. Še 10. Še 5. Dajte vse od sebe. Še zadnjič vdihni. In drži vdih. Samo drži vdih.
Še drži. Ko več ne moreš držati, samo še malo vdihni. Dopolni dih. Še držimo. In čutimo, kako se energija dviguje vse do našega temena. Stisnemo trebuh, fokus damo na teme. Še 3, 2, 1 in nežno izdihni. Nežen vdih skozi nos in nežen izdih skozi usta. In naj dih poteka kot poteka. Meditacija. Samo akumulirajte energijo notranje moči, notranjega ognja. Začutite, kako močni ste. Samo čutite. Samo meditacija. Gremo še zadnjo serijo našega diha. Zdaj pa res dajte vse od sebe. Dihajte na polno, da res začutimo trebušni del, kajti v trebušnem delu se skriva naša moč, naš ogenj. In poženimo ta ogenj navzgor do našega srca. Dihom. Na moj znak globoko vdihnite in izdihnite. Držite v izdihu. Tri. Bastrika. 3, 2, 1. Začeli bomo počasi in potem hitreje. 3, 2, 1. Gremo. Vdih, trebuh ven in izdih, trebuh k hrbtenici. Vdih, izdih.
Še malo. Še 10 vdihov. Še 5. Še zadnjič vdihni. Drži vdih. Čuti energijo. To je temeljna, močna energija danes z nami. Samo predstavljajte si belo zlato svetlobo, ki gre z vašega trebuha vse navzgor, čez vaše srce, čez vaše tretje oko. In prebije vse do vesolja. Tri, dva, ena. Se spusti, ja. In vdihni. In spusti, z globokim in vdihni. In močno, glasno spusti, in drži v izdihu, In gremo tumo. Gremo na polno, še zadnja minuta. Tumo diha. 3, 2, 1 in gremo. Vdih, srce, vdihni. Spusti. Gremo hitro in močno. Še sledi, še. Gremo še. Vdihni. Spusti. In gremo še nazaj, ampak počasi in globoko. Vdih. Spusti. Odpri srce. Prsni koš naj se razširi. Vdih, izdih, vdih, izdih. Močneje. Hitreje. Vdih. Zadnjič, drži. Stisni trebuh. In si predstavljaj s tvoje spodnje čakre in predelov, zemeljske čakre, belo zlato spiralo, ki kroži po tvojem telesu. Čez tvoj trebuh, čez tvoje srce, čez tvoje grlo in odpira vse blokade, ki so v telesu, v tretje oko
in vse do temena. Drži, stisni. Yeah. 3, 2, 1 in glasno spusti. Daj telesu prostor, da se izrazi. Ali pade glava naprej, ali bilo kaj se zgodi v vašem telesu. Naj se izrazi, ali se to morate pretapkati. In še vdih. In samo spusti. In še en vdih. In glasno spusti. Samo prisluhni glasbi. Breathe in, breathe in, breathe deeply to your heart. Breathe in, breathe in, breathe deeply to your heart. Breathe in, just breathe in, breathe deeply to your heart. Just breathe in, breathe in, breathe into your heart. Breathe in, just breathe in, breathe into your heart. Breathe deeply, breathe deeply, breathe deeply to your heart. Just breathe, just breathe, just breathe deeply to your heart. Just breathe in, just breathe in, just breathe into your heart. Just breathe in, just breathe in, just breathe into your heart. Just breathe in, just breathe in, just breathe into your heart. Breathe in, breathe deeply, breathe deeply to your heart. And remember who you are, and remember who you really, really, really are. Hey, 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 hey. Breathe in, breathe in, breathe to your heart. Hey, 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 hey. In sedaj v teh lepih občutkih zapiram ta naš čudovit sveti prostor in se zahvaljujem vsem našim magičnim in čarobnim bitjem, vsem energijam, ki so nam danes podprle v tem čudovitem